Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai ve kule February ni riat sang ni somti le palia niya Israel le Hamas in dona lam thu thar kan ngai thadona anin dona po arai to hle maya Israel po an chena chautual tu le mati mai tura niya Syria lam po an bei vele taknek maya he bei na wang hian thi panga an oma liam tuar po an tam hle ani hati mek lai hian an pau ti khau ve em tu Hamas lam chu an tlom tran ta ni in alanga nge ni an fin rolan ron chua le zo tuna hian Israel nen in rem na thuthlung siama in ka hai puan an ron rot ta chuk maya he in ka hai an ron rot na hi Israel lam hian an pomangem ti ero riatani lova kan riat to thin angin Israel thin rim hi a al chuak zel ani ber to a tuna hian antum ber chu Hamas ten wai chimi ania Israel mi le sa te ta na la om siam thei om to mia lo tura Hamas ho tuk zal vekhi antum mani tuna antum an lati lo tling lo heti chung hian in rem na hi an soi pui du angem ti ero riatani lova chuti rual chuan Israel tan po ram rang te hi ven thon an ngai ve thowa chuti angani awang chuan he in rem na Hamas sovin an rot hi pum ve thei tho po an ni Hamas lam chuan an mitang hren zong te po chua vek anin huama amero chu an thil phut tam zo ka ro hi chu Israel tan chuan ti hlo tlin ti pui tlin a har saviawin arin omani chanchin kim changai thak chun zomang chung ko som thum pakhat te hna an mangai tak Hamas ten an ru bo te chu an dam to lo thu kan hril ti in IDF thupuang tu chuan press conference a soi an ruk bo te in lama huai hole turin thei top kan chho mek zelani chung ko som thum pakhat an mangai tak te ruk bo dam chuak talo te hna kan hrila chung ko dang te chu an din mun chung chang kan nei verify information te kan pe bok special unit chu sin bet tenen tang kopin kan unit sa technology mason tak le intelligence dik tak mangin Hamas te strategic compound lei nuaya om te kan hu chuaka compound tamzok chu kan thleng to a zanin hian kan sipai ten hemi hmuna intelligence information an bu then khat kan ti chuak dona Iran le Hamas le ya hia sin war te in zomna fin fia na om ti alang kumsang ni som nia tanga Hamas official document kan muwa chuta chuan kumsang ni som pali le sang ni som ni inkar chunga Iranin Hamas le sin war nena suma pek dan kim chang kan muani Iran atangin Hamas nena dollar makta duai za somnga chuang an transfer ani helai noya vek hian NIS New Israel shekel makta duai som ni chuang zet omna safe kan mubok heng sum te hi Hamas tanela in do chunga mu chua dollar makta duai tam tak omna bek shekel makta duai som chuang zet nena bel khomani ati bokani Hamas ho chu an tlom ta deuh nge fin kherek an chua zok in rem an rotta Hamas lam hian in rem siam konga thu chua an ron nei masa a Gaza ami puite din mun en chuan Hamas lamin he in rem siam na turata na an thu del kil le anin huam danan soi hi thil thatak le ti hlotlin nge ya tan po a thatak ni na lang Gaza mi pui hre om taka om mek te hian tran puina an mamo na hi sang to tak zeta apma a anin ka hai nei chung ang leka reilo po kha in rem siam na nei le thei se an tan chuan awan nei thlak le ang Hamas te hian tun truma an thuron chua hian thali le achan ve te meu mai in do ti top in ka hai nei tura rem man ti thu le Israel mi an thlen be zong te chua vek anin tiamani amero chu Israel te hian Gaza a an sipai le ral thuam te an lak chua vek an phut ve thunga tum anga thil la kal chuan in do atop theina turin in rem siam na te po om chho mai thei tura be se ani he thu an soi hi kar masalama Qatari le Egyptian rem na palai na thok tu te malak na an chan lek na ni nan soya heng an thil phut an ron chop chua le an pho chua te hi Gaza lama chuan he chanchin chua le puanzar ani nu hian
mi pui tam tak chu an tho huai mai ni in riatani amai ro chu Israel te din na hi kan thai to thina nget takin Hamas te kan nuai chimit vek don chumi ma chuan kan chol don lo anti to thin kha ania khovelin an seron chungpon an lakal mia mai ani Israel hin an tumber Hamas ten wai bo po an la puitlin em lova an sipai le ral thuam zong nena han in sa seng mot mai chu an du don em ni ti chu zo na lang sar le lian tak mitin deuh tho in kan lo in zo ngal chat ani for mai Hamas sian an thil phut an soya hian an ruam man lockdown chuan he in rem siam na thar tura hian chong thumin in rem na tur ruam man nan siama chong tin hi ni somli le panga o zel tur ni in an mi man tele ruang in thleng ton na in hual na sipai te manga an in hual khup thin na ti top le reconstruction te akeng tel bokani a chong pa sabera hian Hamas te chuan Israel mian man te naupang nu ho upa ho le dam lo te chua an rem tia Hamas te chuan ni tina Gaza strip a chom don na le oil phur lir thei zanga aya tlem lo thirlu an phut boka Hamas te hian a tho khat na hian chen lai lok na tur in singruk le mi pui tom him na tur an in khor pum na tur puanin nuai ni an phut bok Hamas te chuan a tho khat na hian mi pui tlan chia le son chua te chu an chen na in an om na muna le tir le vek putin Gaza strip chim le mar in kara in kalpo na ti zalen an phut bok Hamas te chuan mi cheng ten al aqsa an lu chua ti top phut bokin an moka sang hi pahni kum malama kalphung an lo nei thin dan man le an phut bokani Qatar Egypt United States Turkey le Russia te chu in rem na siam tura ataka malak na konga karantor ni turin an phut boka hein rem na tan hian Palestine mitang sang khat janga chua putin heng zinga hian meichia naupang le upato te tiamin dam chu ngatang tura ti te antelani chenna in le building in dona wanga chia te sumdon na le van tlang mun ma te kum thum chunga din that le na tura ruwa man na le phalna an phut boka Hamas te hian in ka hai nei chungchanga in biak na chu a tho ni na nei ma a ti fel phutin Israel sipai te Gaza strip chua san tira reconstruction na tan halan phut bokani tun truma in biak na an kalpui mekhi in dona thlen nuwa in do ti top abe sei omber trubalania engtin nge thila kal selang tiero riatani lo thung he in rem siam na om chole tura an duana hian Hamas te hian an thu del kil an puan zar te hi a kha chiang tu then khat chuan a voi khat na a in do ti top ngal na tur thu a om mai lo ni in an soya in rem na an siam hlawani chuan an tum lok dan angin tang in thleng top rualin in do ti top lam chu soi chho tura duan ani thu an soyani soi to angin heng thu te chua a han ni hian Gaza ami pui tam tak re om tura rei to tak lo rum to te chu an hlim pha hle maya an tan ko leng chho ve mai don in an ria chuti ruale ro chuan rin hle na le hein rem siam na tur hi thleng lo thei tho ani bok ti ngai tu ana chuan an thin lung alu arun tho bok ani Gaza mi pui te chuan heng thu chua thar ber om kara hian lim ang reng tak lau thong ang reng bok si in be sei ru tak chungin in rem siam na nei anita e ti thu riat an be sei ru reng bok ani Syria point thu chua an siama Israel ten Homs province Lebanon malama an target te an ron be ti thu an soya e thil thlenga hian Israel te hian mitam takliamin thi panga anom bok ani Syrian state media lam chuan an ram air defense te chuan Israel missile ron thlok lut te chu an kap tlanwal ti an soya Syrian sipai lam thu chua chuan hein be na hian Israel te chuan Suirat airbase le Homs chevela mun then khat an ron tum ni an soyani Israel hian Hamas te nena in dona an puan nu an in be chho tak nu hian na satakin Iran thui ruai pol ho hi an be na sa zual hle maya heng pol te hi an in tran hlamin
an nget tlang hlom em maya tuna Hamas an do mek Polian ber te po hi Iran ram thui hruai jinga Polian tak thawan nia Syrian Observatory for Human Rights te chuan thole nia in be na thlenga hian mi panga vel lai chuan nunna an chan thu hian ron puang ani Syrian State Television te pon he in be na thlenga ambulance man mo taka liam te boy som tura an kallayan tilanga building afu awanga abang tachia tladar te chu tilan telania liam hi anom ve nualarin ani Iran sipai te hi Syria rama hian civil war a chhuat ran tira tang khan anin bun na sa hle maya an nilam hian President Bashar al-Assad ale apol te hi an rama helpol omte laka humhim tumin na lo pui ve ngar ani kar masalam khan US chu Syria le Iraq lama hian an lo cheto ani kha thole zana Israel Air Force 10 Mediterranean Sea le Lebanon Tripoli boruak lama tanga Syria air strike an nei le na hian Homs chu bitum big ni in Al Hamra building pakhat chu ti chim ni in mi panga an thia he be na hian pro Iran force te bitum an ni boka heng be na siam thin te hi kalzel po ni se Syria a Iran sipai tele an mun le ma te chu chu che em turangai an ni lawa amai ro chu kong danga na thokin Israel mi puite atan rual tira apui hle thungani hei hi Hamas ho mi man te chua an ni theina tur konga Israel le Hamas te inkara indor na omme ka tan po apoi mo hle a enge mo chen kongro asu theidon ni in mithiam te chuan an soi bokani